дар сукунат пинаки теғаи кӯҳ ранг гирифт. нури хуршед роҳ ба сӯи мардум гирифт. бо назора аз хандаҳои кӯдакон дар субҳи сафо мусаввир рафт сӯи кӯҳ гирифт. акси офтоб дар каронаи водӣ дар ҷастухези мавҷҳои дарё он нигоҳи беғаши тифлонро монад ки чаман чаман шукуфоиро дорад. абрҳои сафед дар пайкари қуллаҳо барфҳои зимистонро дурахши дигаре диҳанд. мусаввирро бо нигоҳи чашмон хурдтаракон то он баландиҳо гусел карданд ки аз шитоби абрпораҳо ба илҳом омадааст. зимистони водии язғулом ҳарчанд сард аст, вале гармии зиёд ба худ дорад. ин ифодаи ҳарорат дар нигоҳи некбинонаи мардумаш, шӯру шавқи ҷавононаш, дар шукргузории пирони барнодилаш, дар ҳунари бонувони равшанзамираш, кӯдакони издиҳоми тараб ва хониши паррандаҳо дар мавҷи дарё ба омезиш меояд. ҳатто барфпораҳои яхин ҳам дар дарёи язғулом ба шино даромаданд. маълум ки дар фарози водӣ дар куҷое аз боридани барфи зиёд тармаф омадааст. ҳусни дигари зимистон ки одатан то фасли тобистон руди язгулонро бо навозиш ҷавшан шаванд. ҳоло бошад шинои ин барфтӯдаҳо то ба куҷо бошад? охир ҳавзаи дарё дар фосилаи 200 километр то дарёи Панҷтоғ кашидааст. ҳарчанд кафки дарё ҳосили бархурд бошад, вале устувории барфпораҳо нишони он аст ки боридани барф дар язғулом ҳанӯз дар моҳи ноябр оғоз шудааст. фаввораҳо бошанд, аз виқори худ дар намои дигар салобати худро ба намоиш гузоштанд, балки ҳайкал шуданд. ҳарчанд чун шахҳои устувор ба назар мерасанд, вале илҳоми ноз аз шинои барфпораҳо ногузир аст. устуворию иродаи пиряхҳои водӣ як шукӯҳу шаҳомати водӣ мебошад, ки бо ҳаҷми гуногун бо миқдори 45 адад як зиннати хоси қаторкӯҳи язғулон ба шумор мераванд. ин пиряхҳо ҳар кадоми ҷилваи худро дорад, ба якдигар монанд нестанд, вале манбаи саршори руди язғулонанд. дар зимистони сард ҳам ҳарорати пиряхҳо дар чакраҳояш ифода ёбад. чакра чакра, зарра зарра дарё шаванд. мусаввиру хониши паррандаҳо ба худ овард, дарҳол ба водӣ нигарист ва нигоҳаш аз капкҳои паррон то пайраҳаи бабрҳои барфӣ бархӯрд, ки сукунати азими шахпораҳоро баъзан дарҳам занад ва аз шитоби табиӣ оҳвон ба вашт меомад. онҳо бойгари ин сарзамини беназиранд, ки водии язғулом як гӯшаи зебояш ва вусъати созандагиҳо аҷаб касро мафтуну шефта месозад. вале мусаввирро лозим аст ки қалам ба даст гирад. алҳол рангдонаш рангу баранги табиат аст. ба ин баландӣ садои нишоти мардум аз рӯстоҳои жамаку андарбак ва вишхарф ба гӯш мерасад. биноҳои муосири деҳаи будун аз дур ҳам барҷаста ба чашм мерасанд. дар мутраун бошад, рафтҳои нақлиёт ва давоғиҷи одамон хеле зиёд аст. охир рӯстои саргаҳи водӣ ба шумор меравад. дашти язғулон бошад, дар соҳили рости дарёи Панҷ намои муосири водиро ба ҷилва хоҳад овард. дар ин кӯҳ силаи садоҳоро аз якдигар фарқ кардан душвор аст, вале суруде ки бо оҳанг сароида мешавад, боз дар субҳи сафо роҳнавоз аст. تاجیکستان مرز بومی آلی سامانی من است. تاجیکستان مرز بومی آلی سامانی من است. مهر پاکش آفتاب در شبستانی من است. مهر پاکش آفتاب در شبستانی من است.
از نوایی و دچنگی پیری رودک زنده، از نوایی و دچنگی پیری رودک زنده، بوی جوی مولیانش بانگی سیانی من است، بوی جوی مولیانش بانگی سیانی من است. муайян кардани самти суруд магар дар ин баландӣ осон аст. шамол аз кадом самт мевазад? ҳа аз рӯстои вишхарф. садои бибии фаришта аст. пазандаву сӯзани дӯзи моҳир буданашро дар водӣ медонистанд, хайр аз сурудхониашам воқиф мешаванд. ухулаи фаришта 83 сола аст. номгӯи хӯрокҳои мепухташ аз ҳад ҳам мегузарад. дастони пурҳунар дорад. тамоми умраш дар сари сӯзанӣ ва кори саҳро гузаштааст. аз ободиҳои деҳа ба ваҷд меояд. язғуломро дар чандин намоишҳои ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри душанбе ва вилояти хатлон муаррифӣ кардааст. ба наздикии аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин ва шабакаи обёрӣ барои шодобгардондани заминҳои киш дар вишхарф ба истифода дода шуд. امی قشلاق ما او ندارد، نه که از امی کارها همه ای خاطر جناب عالی و در پریوات بای ما براورد، کانال براورد. امی قشلاق سه چیز رو اینجا حاصل میگرفت، یکم زردالو، دیم توت، سیم گندم. ای سه چیز هیچی حاصل نمیداد. حاضر نگاه کنده همه میوگی ها هست. این شبکه آبیاری طبق لایحه از دهه اندربگ از مسافه بیش از 5 کیلومتر تا ویشخرف با مبلغ قریب 2 میلیون سامانی بنیاد گردیده برای بلند گردیدن سطح زندگی مردم مساعدت میکند. ما مردم یزگلوم از سال وعده از تنجی و امانی که به شرافت پیشوای معظم ملتمون امام علی رحمان به ما نصیب گردیده است شکرانه مینامیم که روز از روز سطح زندگانی مردم دهه ما به پیش رفته ایستاده است. در دهه ما حالت آب آشامیدنی برای 72 نقطه در دهه ما در عرفه انجام یابیست و ما شکرانه چنین سرور دلسوز و سازنده آبادکار رو میکنیم. ساکنان روستای ویشخرف در باغداری تجربه خیلی خوب دارند. حتی با اقلیم محل نگاه کرده سالهای آخر انگور پروری را هم توصیه میدهند. درختان سنجید، خرما، توت و سیب، زردالو و نوک و آلوبالو در هر خاندان تا جمع‌آوری حاصل دیگر در دسترخوان مردم فراوان است. در این فراوانی نعمت سعادت زندگی هر یک خاندان به نظر می رسد. خدای فرشته از اعلام گردیدن سالهای رشد دهها، سیاحی و هنرهای مردمی الهام گرفته محفل هنرمندان را با دیگر بانوان تشکیل داد. بیبی چقان و سرشتکار و مربی گلدختران است. هنرهای خودمون یاد کردیم هنر از بین نرود. ما وعده دادیم که 5 من هنره. انا در شهر دوشنبه انا با چی وای گفته دختری وای با من پرسیدی که خالت خیلی آدمی که امی خیلی گپ های برا میزنی. گفته من آدمی مهنتی، من آدمی چشمی کاردان، من آدمی قهرمان، من آدمی دهقان. همه استرومنت های ما قطعی ما بدن، همه نشان دادیم. معلوم که شتاب دارد آخر آتشدان رو در حولی به نظارت مانده است. با بچه های شوخی خانه گرچه باور دارد ولی شیرحلوا با روغن گوسفند خوراک زودپز است. اول امی چروی را می دوزیم. واسه آرد می دوزیم. واسه آب می دوزیم. ترلوی ما دست تمام شد کاریم. روغنش همه برآمد.
китобаш беҳуда набудааст. ин субҳонаи мардуми кӯҳистон тайёр шудааст. ана акнун фаромарзу фаррухро бояд ба сари дастурхон даъват кард. дар водӣ чун холаи фаришта бо нӯи дигар давлатбӣ орзуеваро ҳама мешиносанд. ӯ чун холаи тамара гандумова аз аввалин духтарони язгулонист ки яке дар факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон ва донишгоҳи давлатии омӯзгориро хатм карданд. ҳар ду донишҷӯёни фаъол буданд ва дар зиндагӣ ҳам намунаанд. фарзандони солеҳ тарбия намуда баъди нафақаам дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона ширкат меварзанд. воқеан дар маҳфили ҳунарҳои халқӣ ба холаи фаришта давлатбӣ орзуева кӯмак мекунад. дар паёми пешвои миллат ҷаноби олӣ бори дуюм таъкид кард ки соли 2019-2021-ро соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардиданд. мо сокинони дурдасти ҷамоати деҳоти язгулом низ фармону супоришҳои ҷаноби олиро сармашқи кори худ намуда баҳри гулгулушкуфии тоҷикистони азизамон самгузор бояд бошем. ҳамчунин ин бонӯ ба ҷавондухтарон ҳунари пазандагиро ёд медиҳад. ҳоло бошад аз рӯи нақша пухтани қоқавло дар назар аст. ман имрӯз як авқоти отолаи зардолу мегӯянд ки аз бобию бобоёни мо мерос мондааст. ин барои чанд касалӣ дору аст. пеш аз оне ки мо ина тайёр кунем, аз аввал об мемонем, об меҷӯшад. баъди об ҷӯшондан зардолуе ки ҳозир аст мо онро шушта баъд мемонем. вақте зардолу ҷӯшид кам кам ғавз шуд, аз орд ду қошуқ орда гирифта бо об вайро алараш мекунем то он вақт ки зардолу напухта бошад орда якҷоя карда тоб метиҳем. зардолу ҷӯшидест аст. кам кам тути осёбкардагӣ мегӯянд. якҷоя карда вақте ки ҷӯшид таоми мо тайёр шуд. мана то ҷӯшидана мо бояд ина чӣ кунем, тоб тиҳем ки ин ғавз биёд. вақте ки ғавз омад ин доругиш дар ҳаминае. то ҷӯшиданаша мо мешим 5 дақиқа 10 дақиқа меҷӯшад таоми мо тайёр мешад. отолаи мо тайёр шуд. мо метавонем ки аз ин ҳозир истифода барем. ана ин аст отолаи зардолуи хушк. дар язгулом таъминоти барқ бемайлон аст. аҳолии деҳоти ҷамоат дар омода намудани хӯрок аз таҷҳизоти барқӣ истифода мебаранд. фаровонии барқро самараи соҳиб истиқлолӣ медонанд сокинони ин ҷамоати баландкӯҳ. дар язгулом аксари ғизо аз мева тайёр карда мешавад. дар сурати дигар таркибаш бояд ҳатман меваи хушк дошта бошад. ин таомул дар солҳои дароз манфиати зиёд доштанашро ба саломатӣ собит намудааст. аз ин рӯ бо дастгириҳои давлатӣ ҳудуди боғоз сол то сол дар водӣ зиёд мегардад. махсусан рӯстои жамакро ҳатто дар фасли зимистон ҳам дарахтон бо баргҳои ранги заранг зебо гардонидааст. агарчи деҳа замини ками корам дорад, вале бо василаи бунёди боғ ва истифодаи самараноки замин сокинонаш манфиати зиёд мебинанд. дар оростани чунин хони табиӣ ки ҳатто нон ҳам аз орди осиёбу боқилӣ аст, бардошт аз таҷрибаи рӯзгордории биби ривоят мебошад. зеро фарзандону набераҳоро ҳам водор месозад ки бештари меваи хушку тар истеъмол намоянд. ӯ ба ёд меорад бобои ҳамдеҳа шоҳкамон 150 сол умр ба сар бурдаву духтараш рувундук бошад 120 сол дар ин деҳа зиндагӣ кардааст. аз сатҳи баҳри ин рӯсто дар баландӣ 2400 метр қарор дошта биби ривоят дар парвариши пиёзу помидор, шалғаму карам, турбу райҳон ва каду ҳамтона дорад. баҳор мешавад, пиёза мекорем, лаблабуна мекорем, помидора кашт мекунем, амун чия кадура мешинонем. ҳамаи чизора мешинонем, бачаҳои мо мехӯранд.
ана гап дар куҷост? дар фасли зимистон ғизои гуногунро ки яке аз дигараш бомаза аст, ҳамин тавр бо завқ нӯшиҷон мекунам. дар язғулом аз талқони себутут ва ширу қаймоқ қариб 10 намуди субҳона ва аз меваи тут бошад 6 намуд талқон тайёр мекунанд ки яке аз дигаре бомаза аст. боз аз ободонии жамак мамнун шавад ки солҳои охир аксари ҳамдиҳагон хонаҳои дуошёна ва бо тарҳи замонавӣ бунёд мекунанд. аз ин ҳисоб ҳудуди деҳа васеъ гардида ва ҷавонон қитъаҳои назди ҳавлигӣ ҷудо карда мешавад. ин раванд бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамаи деҳоти водӣ бо маром идома дорад ва то имрӯз 6 гектар замин ба оилаҳои ҷавон пешниҳод гардидааст ки аз ин ҳисоб шумораи хонаҳои навсохт беш аз 100 ададро ташкил хоҳад дод. ما مردم یزگلام با تاجیک بودن و با پیشوامون افتخار میکنیم. برای 30 سالگی استقلال در جماعت دیهات یزگلام زیاد از 15 انشاءات به استفاده داده میشود که امروز در یکی از دههای دورترین جمک میدانچه ورزشی، در دهه اندربک ورزشگاه، در دهه وشخر قبور آبوزر به مسافه 5 کیلومتر هم آب پالزی و هم آب آشامیدنی در عرفه انجامیابی است. در دهه بدون بینای معموری جماعت دیهات یزگلام به داشانه کارش ادامه داد و روزهای نزدیک به انجام می رسد. در دهه موتراون ورزشگاه به استفاده داده شد. همه مکتب های جماعت دیهات یزگلام از تعمیر کپیتالی و اساسی برآورده شدند. برای بلند برداشتن سطح زندگی مردم بنیاد اینفراساختاری گوناگون، راه کوپروک، مکتب و بیمارخانه و شبکه‌های آبیاری به انجام رسیده. همزمان برای تطبیق لایحه‌های دیگر مبلغ‌ها پیش بینی گردیدند. ما مردم یزگلام فخر میکنیم که تاجیکیم، تاجیکستانیم. این از آن شهادت میدهد که استقلالیت جمهوری تاجیکستان برای ما یک فخر کلان است. ما در دوره شوروی زندگی کردیم و چه حالت‌هایی که داشتیم از سر گذراندیم مقایسه میکنیم. از آن شادیم که تمام سازکاری‌ها و نوکاری‌ها و بهبودی‌هایی که در همین وادی گذشته ایستادند شاهد عالیم. به نهایت خرسندیم که در همین وادی که در همین سالهای دراز برق وجود نداشت که ما با تشریف جناب عالی که 2 مرتبه به همین وادی سفر کرد، با اقدام نیک سرور دولت ما همین صاحب همین برق گشتیم. الحال برای ساکنان روستای اندربک مرکزی سلامتی خدمت طبی میرساند که دکترانش معلومات عالی طبی داشته در بین اهالی با سویه بلند کسبی صاحب احترام گشتند. با دستگیری‌های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای در نیروگاه نوبنیاد مکتب‌های زمانوی و مؤسسه‌های تندرستی و معیشی تامین نمودن متخصصان بلندپایه ҳама сола 40 квотаи президентӣ ба деҳоти язғулом ҷудо карда мешавад ки мардумро басо мамнуну рӯҳбаланд гардонидааст. ин як ғамхорие ки дар таърих ҳамин хеле ғамхориҳо мо надидем. мардуми водии язғулом ҳисси баланди меҳанпарастӣ доранд. тоҷикистонро барои худ сарзамини муқаддас медонанд. аз ободиҳои бемисл дар қаламрави мамлакат ифтихор мекунанд ва рӯҳбаланданд ки шаҳри маҳбуби мо душанбеи бохиёбону гулгашт ва силсилаи боғҳои дилкушо дар радифи шаҳрҳои беҳтарини ҷаҳон мақом гирифтааст. барои мо азиз аст ватан. ин истиқлолият аст ки моро ба ҳамин дараҷа овардааст. бунёди мактабҳои замонавӣ, иншооти гуногуни муосир имрӯз симои рӯстои водиро ҳусни дигар бахшидааст. тамоми синфхонаҳо бо таҷҳизоти муосир ва китобхонаҳо бо адабиёти тозанашр таъмин карда мешаванд. дар даврони соҳиб истиқлолӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти язгулом муассисаҳои таълимӣ бо таҷҳизоти ҳозиразамон пурра муҷаҳҳозонида шуданд. аз он ҷумла кабинетҳои физика,
در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 مبلغ گذاری کرده شد. تجهیزات حاضر زمان داخل گردید و دسترسی فرزندان ما گردیدند. در دهه مطرح مکتب از تعمیر کپیتالی پورا برآورده شد. در دهه 20 خرق مکتب زمانوی با تمام تجهیزات حاضر زمان پورا تامین گردید. میهن پرستی افتخار از تمدن ملت تاجیک از معرفت هر فردی با آر و ناموس منشأ میگیرد.